Сізді бүгін қолдап кеткен еліңізге мындан ары қандай қызмат қыласыз? Мен ушуга чейин эле эл журтума кызматымды аябай кылып келип жүргөмүн жана мындан ары дагы бүгүн мени колдогонго карабай туруп мен элиме журтума өмүр бою кызмат кылганга милдеттимин. Сүйлөгөн сөзү убадасына турганы жарат да бизге ташиштин. Оозунан чыккан сөздү кээ бир киши аткарбай эле келет, ушуга кадер эле мурунку бийликтер. Ташиевке ишенебиз биз. Оозунан чыкканды аткарат. Taşıyıp Kırgızistan'ın kaysı yerinde özgür çavan olsa, özgür kırdağı olsa, Kırgızistan iştivatçı olsa, bu kamçıyor taşıyıp birinci cedette bu rejimde de geldi. Bu degen kamçıyor taşıyıp de nekençindigi, patriotluluğu, eri için güygöndüğü, elin yerin çeksiz süygöndüğü de bu.